Планот за реконструкција на владата се крои тивко без многу врева во јавноста. Синокешната средба зад затворени врати помеѓу ВМРО, ДПМН и ВЛЕН не донесе конкретни имиња. Премиерот Христијан Мицкоски повика на трпение. Како помина вчерашната средба со види, кои се деталите, може да се види? Па редовни коалициски координации. Нешто повеќе околу владата и министерството. Па многу скоро денови ќе се знае. На местото на изетничи. Да бидеме трпеливи, многу скоро ќе се знаат. Кои беа барањата од коалиционите партии? Биете, ако има што повеќе да споделам, уште на првото прашање ќе дадев одговор. До сега има само неофицијални информации во врска со распределбата на ресорите во владата. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши на брифингот со новинарите демантираше дека неговото име е дел од разговорите за реконструкција на владата. Informacionet e tilla të cilat shpërndahen në opinion janë vetëm për të krijuar vëmendje apo për të krijuar kuti në opinion, nuk ka pasur ndonjë iniciativë të tillë dhe deri më tani un kam qenë i fokusuar në punët të cilat duhet të ti realizoj në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës dhe atë punë po e bëj ja dhe sot, që kisha një briefing me gazetarët ku informova për gjithë punët cilat janë realizuar deri më tani dhe që do të realizohen në të ardhmen, iniciativa të tilla të cilat janë apo spekulime do të thosha nëpër mediume, nuk e di arsyen se pse i bëjnë, por jemi në një shtet demokratik edhe ndodh edhe të ndodhen lajme të këtilla. На средбата меѓу раководството на ВЛЕН и премиерот Мицкоски што се одржа синоќа, ТВ21 неофицијално дознава од владини извори дека предлогот на ВЛЕН за министер за екологија е Мухамед Хоџа, поранешен портпарол на владата.